Zamislite, Đuro Masjut je do juče bio u svetu medicine sa pacijentima koji traže odgovore na pitanja koja im menjaju život. I ništa nije moglo biti dalje od politike. Nije bio taj tip. Nikada se nije bavio tim stvarima, nije ni znao kako da igra političke igre. Ali život piše svoje scenarije. Tako je on odjednom došao u tu igru. Sa strane, nepozvan, ali ne sa željom da dođe na vlast, nego da donese promjene koje iskreno samo ljudi poput njega mogu da sprovedu. Zamišljam Đuru kako sedi u svojoj ordinaciji. U jednoj ruci drži medicinsku knjigu, u drugoj sve ono što mora da uradi da pomogne nekome. Teško je biti doktor. Nema tu mesta za greške. Ponekad je život samo broj, krvna slika, ali ponekad sa pacijentom pred tobom sve postane lično. Ali evo, i život politika postaje ličan. I to je, da budemo iskreni, veliki izazov za svako ko uđe u tu igru, pogotovo ako nisi stvorio ni prepoznatljive neprijatelje, ni saveznike. No šta se dešava kad ti neko kaže zadužit ćeš se za budućnost ovog naroda? Ti, doktor, koji nikada nisi pomislio da bi mogao da vodiš ovu zemlju. Možda Đuro nije tražio tu poziciju, možda mu se činilo kao da je tačno znao ko je on i šta hoće, ali kad mu je rečeno da mora da preuzme odgovornost, nije se povukao, pokušao je. I to nije bio lak korak. Prvo je morao da se pozabavi stvarima koje ni političari sami nisu voleli. Prvenstveno, budžet. Ajde ti sad da sastaviš budžet države u kojoj su svi ranjeni, u kojoj se svuda osjeća duboka rana korupcije, u kojoj nikome nije jasno šta je zapravo prioritet. Gledao je te papire sa brojevima, gledao je ljude koji su sedili oko stola, sve te političke figure koje su se jedva smirile da ga saslušaju i znao da mora da napravi nešto. I mora da napravi brzo, ali niko nije hteo da prizna. Ovo što je Đuro pokušavao nije bio samo politički korak. To je bio pokušaj da se stvori nešto novo u društvu koje je predugo bilo u stanju hibernacije. Počeo je od medicinskih principa, logičnih, sistematičnih, proračunatih. I znao je da ništa ne može biti izgrađeno na emocijama i političkoj manipulaciji. Đuro je govorio o zdravlju nacije, o tome kako država mora da bude stabilna, kako mora da funkcioniše, kao dobro podmazana mašina. Za sve one koji su se pitali šta on ima da donese, možda je to najbitniji odgovor. On je doveo sa sobom to poverenje. Ljudi ga nisu gledali kroz političke naočare. Bilo je jasno, on je doktor, ali može da bude i menadžer, političar, vizionar. A u trenutku kada politika nije bila samo o prečicama, prevrnutim kartama, već o stvarnom rešavanju problema, Đuro je postao nezaustavljiv. To je zapravo ključ. Ali naravno sve to nije bilo tako jednostavno. Sediš za stolom sa političarima, a sve što oni žele je da ostanu na vlasti. Niko ne želi promene. Promene značile bi da moraju da se odriču svojih privilegija, svojih interesa. Pokušaj da objasniš da država nije korporacija, da ljudi nisu robovi sistema, da ni ti nisi političar zbog osobnih interesa, nego da moraš nešto konkretno da doneseš, a da to nije samo još jedna reforma koja se nikada neće sprovesti. Nije bio nimalo jednostavan zadatak. Đuro nije imao vojsku iza sebe. Imao je samo ljude koji su ga podržavali jer su verovali da je njegova misija ispravna. Ali ni to nije bilo dovoljno. U političkoj igri verovanje je ponekad najopasnija stvar koju možeš da imaš. Jer verovanje znači da te neko može iskoristiti, da te može zameniti. Jer narod je ponekad neumoljiv, a politička scena u Srbiji zna biti brutalna. Ako te pogrešno postave, ne opraštaju ti greške. A greške, to su najopasniji protivnici. Ti nećeš biti u tom sistemu dovoljno dugo da bi naučio sve tajne. Ili ti je to doneseš sam, ili ti niko neće pomoći. Međutim, Đuro je znao da mora da se prilagodi, mora da se bori sa onima koji gledaju samo svoj interes, mora da menja stvari. A ništa nije lakše kada je narod najslabiji, a ti najslabiji ako ne stvoriš pravi tim. Njegov tim, to su bila preduzetnička razmišljanja, zdrav razum, naučna postavka, ljudi koji veruju u promene, a ne u kalkulacije političkog uspeha. Ako se ljudi trude da veruju da je moguće nešto novo, da nije kraj sveta kada se pojavi neko ko nije naš, oni će biti tu. Ali kako Đuro nastavlja da se bori, sve postaje jasnije. On nije samo figura koja nosi odgovornost. On je simbol nade. Jer ono što on pokušava nije samo političko. To je društvena promjena. On je shvatio da ako se ne promeni sistem, ništa drugo neće moći da opstane. Iako nije popularan među svima, njegova borba nije samo za vlast. Ona je za budućnost. Đuro je odlučio da ne bude još jedan političar koji misli na sebe. On je stao ispred države, ispred ljudi i nije bežao od tereta. Naravno, Đuro nije neprikosnoven. I dalje ima mnogo prepreka i dalje će biti mnogo ljudi koji žele da ga vide kako pada.
Politička scena nije jednostavna, a narod je ponekad nezahvalan. Ljudi često žele da vide promjene, ali nisu spremni da učine nešto za njih. I zaista neće biti lako. Đuro je na velikom testu, jer sve zavisi od toga kako se pozicionira u toj igri koja se igra sa sudbinama svih nas. Ako uspe, postao bi pravi lider. Lider koji ne je donio promjene u Srbiju. Lider koji nije na vlasti da bi ostao na njoj, nego da bi pomogao onima koji su stvarno u potrebi. I ako mu to uspe, njegova pobjeda neće biti samo politička. Biće to pobjeda zdravog razuma, pobjeda odgovornosti. A tada ćemo znati da ipak možemo da verujemo, da možemo da se oslonimo na promjene, na nešto bolje. I možda, samo možda, Srbija će ponovo da ima lidera koji je došao iz naroda, ali nije zaboravio narod. Jer kad sve stane i sve se svede na suštinu, pravi lideri ne dolaze u moći kroz partijske igre. Oni dolaze kroz borbu, kroz težak rad i kroz veru u narod. I Đuro Makut, iako još nije osvojio sve simpatije, sigurno ima to verovanje da bi mogao biti taj koji će promeniti stvari. Zato ne scrolluj sljedeći put kad vidiš njegovo ime u vestima. Zapitaj se, da li je on baš ono što Srbiji treba? I možda, baš možda, ti daš svoj odgovor. Bez straha, bez predrasuda, možda upravo sada pišemo istoriju. Dok Đuro razmatra sljedeći korak, sve se menja. Politička scena je kao vrtlog. Svi vuku u svoju stranu, a on kao neko ko nije bio deo toga mora da nađe balans. Kako da nađe sredinu između interesa onih koji žele da se obogate i onih koji žele samo promjene? Svi oni govore, svi oni obećavaju, ali on zna da je priča mnogo složenija. Zna da iako je dobio poverenje, mora da izdrži. I to je najveći izazov. Nikomu nije olakšao posao. Oni koji je očekivao kao saveznike, sada ga gledaju sa pažnjom. Da li je on samo još jedan političar koji će obećavati pa se povući? Ili je nešto drugo u pitanju? I kako se nositi sa kritikama koje dolaze sa svih strana? Svaka odluka, svaka reč koju izgovori postaje veća od njega. Ne radi se više o njegovoj karijeri. Radi se o sudbini naroda, o svakom čoveku u ovoj zemlji. On to osjeća. Iako možda nije političar po struci, njegov pristup je drugačiji. Nema prostora za populizam. On neće da obećava ono što nije u njegovoj moći. Zna da realnost ne može da bude samo ono što želimo, već i ono što možemo da postignemo. A to nije lako. To znači da mora da napravi sve od nule. Mora da ukloni sve one barijere koje su godinama stagnirale, mora da menja sistem iznutra. Ali kako? Mnogi su rekli da je previše idealističan, da se ništa ne može promeniti, da je to samo san. Ali Đuro, za razliku od mnogih, nije prestao da sanja. Znao je da u tom snu postoji mogućnost, niko nije mogao da ga ubedi da je neostvarivo. On je video kako izgleda država koja funkcioniše, država koja nije zasnovana na prevarama i nije mogao da se pomiri sa stanjem u kojem je sve bilo stavljeno na čekanje. A narod? Narod je bio zbunjen, umoran. Svi su želeli promjene, ali nisu znali kako. Niko im nije pokazao pravi put. I Đuro je morao da postane taj vodič, da postane onaj ko će korak po korak pokazivati da promjene nisu samo moguće, već da su neophodne. Ponekad je morao da zadrži veru čak i onda kada su se stvari činile beznadežnima. Ono što mu je išlo u korist bio je njegov odnos sa ljudima. On nije bio političar koji se povlači u kancelariju i zaboravi na svakodnevne ljude. On je bio tamo u srcu naroda slušajući njihove brige, njihove potrebe. I to je bila njegova najveća snaga. On je znao da je samo kroz takav odnos sa narodom moguće doći do istinskih promjena. Svi oni koji su ga kritikovali morali su da priznaju. Đuro nije bio tu da zadrži moć. On je bio tu da menja. I iako je suočen sa ogromnim pritiscima, nije odustao. Da, možda nije imao iskustvo u politici, ali imao je onu moćnu silu koju su političari često zaboravljali. Istinu koja je bila neprijatna, ali nužna. On je znao da ako ne počne da se suočava sa svim što je pogrešno, ništa se neće promeniti. Niko nije mogao da predvidi kako će se stvari razvijati. Njegova borba nije bila samo sa političkim partijama, već sa onim što je postalo društvena norma. On je morao da menja mentalitet, da pomera granice onoga što ljudi smatraju mogućim. Znao je da neće biti lako, ali i da bez toga neće biti ni pomaka. Iako su ga mnogi osporavali, Đuro nije mogao da se zaustavi. I nije se bojao neuspeha. Jer znao je da je samo kroz neuspehe moguće doći do uspeha. Svaka prepreka bila je samo još jedan korak bliže njegovom cilju. Svi su gledali u njega čekajući da se slomi. Ali Đuro nije bio slab. Njegova odlučnost bila je nepopustljiva.
I kako je dan prolazio, on je postajao sve sigurniji u svoj cilj. Iako su ga mnogi osporavali, narod ga je voleo. Niko drugi nije mogao da im pruži to što je Đuro mogao i ta podrška mu je davala snagu da ide dalje. Zato kada ljudi kažu Đuro, on neće uspjeti, on samo kaže niko ne zna šta je moguće dok se ne pokuša. I iako je bio na ivici svega, njegov san o promjenama je postajao stvarnost. Jer kad se borite za ono što je ispravno, ništa vas ne može zaustaviti.